Yekwa apoye mantemo na owura Godwin awono yevu wano anapoye mantemo wa wada wono mano chairman ekoya ya chechefo nka mu kwa friend National Graduate Association of Teachers yetwa ne tia se NAGRAT wada wono mano na wade kwagbobo anibere wo mu akọ ade ama achechefo nyina ade ba kwa hadwene pa ne so ba tan wo badwade na wo ba nso so wasiesie no kama kankan ne wone ya secondary school to top provisions ya ni ade ya na ade akwada na ko school enkankan ne wone ya da boarding house no hwedi wesi akwada de sadia wono a wante ne ho dantimi mpa chechire ni bi na mefa no enhya ne nsa wo ya oba na wudira nya yie na ade ne ko hya chechefo enkankan ne mema ne bi nsa wo be kombe na nipa na wanya gide woni mu asa wo hwa akwada ne so school ho ama no wono na wono na edi ubone sa ne mai akoso pa e wo manga na mu enkankan ene ye nto aso so kusa hodo mom na sansemi ananam so ma ye wura Godwin awuno yevu ede kokobo ani bere wo mu eko ede ama chechefo se cheche ni die wasede ede sa kwada no ede no ahya wonsa no be kire na de na wo che no wate asem eni mra bia mu se cheche ni akwada wo kire na de no woni ni be hia na ewom se kwada na eba no ebi ya stubborn pa ebi nso ho akono bi mbetimi agegem na aso so achechefo no ewase mutimi hya mo so wasade ebe ya sa kwada no mu ni omu enkonko hia na akwankofa wo ye ne amra wo cheche ni no wo kire mo se wodua ni kire mo ewa poye mantem okura no afi ye nyanko na wie ye no achechefo ne nkwada eda no makomako be se educations ya egu omo anim a wo mo kan ho asem enwie ye eti wadi ani bere wo mo pa ya wo ka ede achechefo nyina sesa wo ne akwada no ehia na enwoma sua kwa aso no ya na eha nkwada no ewo wo mo asua emom wadi nsem wo nyina etodwa ebra adwumadie soronko ekoso ewo senior high school wono mo no ena chese bra wonom eye program soronko ede ama chechefo ewo wo mo nwumadie mo no ena ye wura yi wade sa ensemi etu eja esan se me ame no mo ka say no kra no me ye member of the regional disciplinary committee na se bibi sa ba mu aye ana ye ni enhyeda enje ho eni ti ne yetu sa na mo no se ye ni yanka se ye teacherfo ebe kasa ye ni school fo nso ebe kasa no mo ma adesua no momo no endi o manim kan ensen se omne teacherfo be fa yonko a ede empema agro ne ade no betumi ayeden aba mo teacher ni no nso ensa mowa oye oskuni ensa se we teacher ni na one abofra edi empema agro na eba abonten a sanctions no aya na ano oden wan hwe ne ekura na wadwuma kwan so tumi abo ensa se eba ewo two folds, the administrative aspect and then the criminal aspect. About administrative aspect na Ghana Education Service and ebefa sa dwumede na ye na criminal aspect no o ma report e de ama police a wan hwe na de wo court say ko ba say teacher ni ene a school ni anaso ni school ni eda union bi ene ho a ye beba wo teacher no wa fam esan say ye de kan e the code of conduct no e de ama teacher fo nyina no teacher ni bi anim insusansu a ede bebre no se ko ba se oni school ni e fa yonko na ekupie se bi one ne koda na ba bonten na ba management of Ghana Education Service anima sa code of conduct na e de ma teacher ni no enum ne e behwe na mra na ewo mu no ene wedi entenya de ana ye kan payment mu ha last year ketisa e buy no ebro 10 Abro ten kwa de aso no maya de we de pie no ahunu ebu anu maya mpie hihye sumase a na abusua na de ahye wo mo ho ne ade nti we cheche ni nkwada na nse wo mo hadwene pa edi free JHS wono akopem secondary school ono kwada na chese aginsam okura nkwada ne hadwene na so ye cheche ni acha wo ho so se nkwada ne mfa ho ne se de wono badwodwo wo bagirigine wo ni nyina no obi ankohia na nya sa na pie de a cheche ni waso ba hye papa na mse ye ka ne se code of conduct aye wure ka ho asem no wanka wonsa aso wodiem epoye mantem NAGRAT achechefo nka mu ko titani a woda won ma no chairman eye Godwin awuno yevu ena odin semi etudwa na school a won koye mu cheche no eye Presby Senior High and Technical School eho ena headmaster woda school na no yewura Eric Kwabena Ado ajakwa wono so edin semi bi epi so pa wo tirem sem na se nkwada ni bo habo se yebema kwan obekọ baba no absent wa ma wo yade no fo ubekom na nyinsen enkwada dodo no a ye ya no nyinsen no akotena fiem eno wo kirem sa dodo na so ya ho kire ena sa me ho kire me ena sa se ntubo sa kakra na sa so akoka fe so hono na akofa nyinsen ni ade ba etu wasre pa sa ne ma na ekoso ne de ye pa sampanifo eka ho asem na emom ye nyina ye nka mom na ye ntimi so sa ha no ano hanso no records tesi
ye makwan bia na se yakwa enkola ni bi ma obedwudwu ma obibisa na se bia wafa ye funu ane ne tete sa na basa na empempi na maiwa mmema no nso bi made but eno de enye ye funfa e bia na so din ana se enti sa afọ no mutumi twan e bia isi wo form 1 the whole of the second year ni ho ni mate ni be form 3 na be registration na opese oba no be register e basa nso a ban mra ne se even nyinse na akọrọkura wo san ba na mum wontumi mfi first year enko third year eno de e basa na akọyɛ de enti e basa na ye hye o mo se obekọ wachi na wato aso afi bebia say continuous assessment nso your policy enti se ba say what skip a whole year and even a semester you need assessment mark via the mema wa ebeka ho a ye de be assess in your final run enti community be at say dey there sanse meters and ya dey your how kese pa especially where I say who say o maiwa ne memo ani na ebomu akomani on record. Formally 8 students are in say Oma drop out because of pregnancy within the period of 2021 today. Ora Eric Kwabna Ado Ejakwa headmaster ya wada Presbyterian Senior High and Technical School anom ena wano so ade ensemi ebi episwom epoye mantemo counseling and guidance director wano ne pane kwankyerefo aba ne se futuo ne akwankyere ne atenatene a wada no ewepoye mantemo maame Mercy Ejakwa wano so sinsem kro no asom ya wo kyerem se ebra so se ekyerɛkyɛ nkwada no ma wo munya akokoduro wo mu se ekoba se wo bia wo chen wo tumi chen wo e de na mu asem etata wo a wo betimi ayi sa nipa no eto mu asem enye ade foforo wo Ghana ha na teacher for so enim se emra eye adwuma yen code of ethics eye adwuma na emufra no so day in and day out nyanya foforo a wo mo nso ba enti wo tumi ejina wo na so na wo tumi ka se da bi emra so say ye ne ye teacher for nkita hodie ewo nnamu no enso so ebejai enkola na kasa nso so eye adwuma o ma hyehye e de ato hɔ a omo dede bia na so yi obi afidie obi wo hɔ ye ni nature but ye sre ene ye kyerɛkyerɛ hwɛ sɛ saa de no eto obetwa social media de eno ka ho ene TikTok ne ade Facebook ne ade Instagram ho no mu di agro enti ho no musu ani oma ne bi nso enti eguso ye adwuma abodawu ne ye stress awofo mo aye ne nyina mo aye ho Mami Mercy Ejakwa wano ni apoye mantempani kwankyerefo wada afutu akwankyere ni atenatene anom counseling and guidance director ewe apoye mantem Eastern region wano so ne nsemo a waka ye enonom na ne kurakura mu no Suhum municipal education director pani kwankyerefo a wada enwomahwea no ewo Suhum kropon mom eya Mami Angelina Aba Oseibonsu wano so nsem kro no ane ne fa eniem di ne suro ni ho ni adenti no waye din na at the end of the day waye victim nti amaye nkola ni bebre nyinsan sam na ebi emema no kura teachers ni bi but out of kakra bi enye bebre ti edi nyinsan sam ni drop out sam no aye bebre na wukọ kromu a osu eyi o se middle class 4 na me jaye we se middle form 1 na me jaye adan a o se me ban me nyu obi anhwe no any ade a whole lot ebi ni mo triplets ebi wo 2 any ade twins oni obi obehwe na nti na otho na we jay school it's really a big toll on us as a nation. Percentage I can't mention percentage, but it is not only I also know Suhum alone, but the whole Ghana. Utumu say nkwala no the learning outcomes chada nyesadia ye pese ye hunu ebi ya de ene de I must tell you some of them are doing very well, but sadia nka ye pese nka ekono no nkwala no nye enti me de me shenkran say awofo no ye mmoa sadia me kan no ye ma no say ama ye ni ani wo machi a sabe free education no ye ntimi hu fa so because ye be ma free education na wo akwala no ya encourage ye ma no na akwala no so antena se ensia ade a wo se free no ebe ye kwa ni atu ska egu
Mami Angelina aba osai bonsu suhum kropon no pani kwankyerefo a wada enwomasua anom. Ebisafo ye bepem so na ye firi wa bepiem asante